came on to our Meru recruitment ANC is everywhere. We have recruited more than 200 members registered, and they are here with us. Although they are not here with us, they are there in the mashinani. So that one to get manto jau kwenda obwira ndia tukwaria manto a musaria na inkwenda Kenya bonde na bore bathe ya bathikire te bandikire tureria muntu uria urebwe ku move economy iji yetu ya Meru ondu tuonete itwinyiri twe miaka itite na division urio kuona aja ya Mount Kenya ti division a C for the presidency. Even division ya kugatiri this time round tutigia kura chetu na twatura wiki mbere kwirangi twachikia no turekagia Meru tutikirito tumbo ikuchika kura na ileku. So formation hii kweja could be iri moya yetu. Amani ni thiri. Akenya tutendete ndwa. Akenya tutendete bitino ntu itwendete kwiritira ngwe cietu na ibo ntulika ke amene kino ntukitindwa na kitima antu amaingi ikienda antu bonthe Kenya bawatanira baritangwe na nthe twikura kakwenda kuwa tore antu kweru ari twina our leadership ya twina utongeria bwetu bwa county bora turatare last week wondi ngwatelete rwangirwa ekuru na inkwenda washua ekuru bonthe barabari county na yetu ya Meru bara inya baenjere Isiolo bara bainyanjere Tharaka-Nithi wondi ndio mwa bara batwireke ameneke tukausikana na chairman woro watelete Mount Kenya East mwanka tone tukinyila youth tukinyila disability tukinyila women league na men twari manto ya kiama yetu ke amani ewateli ni Musalia Mudavadi muluya wa kuuma Western Kenya na ndenda kuwa muntu uyu no there na no peace na no amani kuuma ara kuma utongerie nerera watelete nthe ya vice president briefly kana itare kai kana rera watelete are minister wa finance ngwira ritere netiere murumo wambere no wayukeru ikofiana ni kuya kuwatanithia Kenya rera antu bathiretwe muno 2017 2018 aretwa na mwankara kiama kiawe kofiana ni baria betekaniria kitwa Amani National Congress nonto imuntu thiri Akenya itwendete thiri tutendete okashwa tutendete ndwa tutendete kuurirwa ndabe muno intheri please tuwateni Musalia Mudavadi njara athane Kenya at least tutekete tama muno antu ba Mount Kenya East no ntu itotongangaretie ntheye itwethirite twina president kuma the founder of the nation yeye Mzee Jomo Kenyatta kweyira Bakibaki kweyira the current president our dear president honorable Uhuru Muigai Kenyatta bau bothe ba Mount Kenya region kankwenda kuria atongeria betu ba Mount Kenya baunge Musalia Mudavadi mukono ate tuma na te urongo poronjo ate akeya kwa kasianto kenda ba mwenda tafadhali tolelie muntora wena Kenyans at heart muntora wena Kenya nkorone muntora komya economy yetu nethiri na newete nthe kabisa muntora kamya nawe to gembe mira nethirire muntora kamenya kwasi biuma keberecia muntora kamenya twina irio njenkubo na kungi batoswire thoko so Musalia are economist tafadhali itombunge mukono awatanithie Kenya okirie economy ora Kibaki athithetie itare Kibaki ari president Musalia ndete otirete inya kethera atayukirie Kibaki na laithiretie no tunaritete ngwe no na kona copyright yewe kana muntu wa Kenya makinya yawe tithie Kenya bathi turenda Mheshimiwa Mudavadi ni untu bwa mbere muntu ji muitio ngugi katwarie uma Mudavadi muitio ngugi Mudavadi na atwire ari vice president na ari vice president nene nthiguru yiji na raita ngugi njaga Mheshimiwa Mudavadi na ari minister for finance ministry ira yendete kumenyerwa sana mantuni ya mbeca ministry yenda kuitura ngugi ni antu bari honest na aramirunga mire gitari raja no tithina yende ne country na economy ni improve gitari u na Mudavadi Mheshimiwa Mudavadi na shokere ara deputy prime minister and minister for government na councils nyingi municipal councils nyingi ile kulethwa kwina a lot of changes kwa utwe mwenda ni untu bwa mbere na experience
na muntu o mume and is an economist. Nimpenda kugo. Na ndio ya Kenya other small tribes in this county to support this team so that it can be able to go forward. Kana tumba gwita mbere. Kwou ankoromba bubwega muthenya jungwa barikinyi ati small tribes in this county baigwe tuli hamwe nabo kimatune jonde na tubatiga nyuma na tukatha tuli hamwe nabo ibo ntunkwira antu babana kyatiri baetekerio tumairwa bora batwire otumirwa ni wana siasa batu obaita baba akantu kanini na baba kundia nchobi kenda bela maia kana kenda mtu onekana na ukuri na ground na mwisho ne tukoona bila tukolose ni antu babana keba mabakaringango bakaumia bange bakua na mwishowe anaba utiro bona kioto kio so antu babana kenkubera atiri ndene Meru County eyoni towate Musalia Mudavadi mbaru tumuwate njara tumuokerio no ntuinkumenya antu babana kendene country 70% and I'm sure boke ya kuya tukawata Musalia Mudavadi mbaru twamokeria ka president onde guru yetu ya Kenya obora aretere bikibiki ira tiandikite ana beto almost 3 quarters ngoene tio bo jonera kantu kona batio chumburantu bakauma nchovine bakauma mantu ne atine tomi no nto muntu aingoene ke bonda bonda nana kona bia tiawe no bo Musalia Mudavadi ake akwa president ya Kenya ruari I am sure I am mtu wa economist akuelewa ntoire bo muntu na bora muntu omba kuthithia akeya na India inyinge eche kuinge ya SACCOS chanto baba anake kenda nto baba anake bomba kuona loan tena kareti ka interest ka kai bachiandike na inya nkoroki obra bachiandikite na sector boda bonda ira baretere na kibaki ko antu baba anake bugetekeria utumirikana njira itagirite iyo ni bonjoini mbotongorete na mboro amirite ndene Meru County tokeria Musalia Mudavadi ndene Meru County kenda tomba kuomba ukirieti njira chiantu baba anake kuona ngwe na kuichiandika bongwa baume kureka utumairo na njira itagirite ya fighting tools tore aremabu itogera ya gutibwa nyuma muno ni bya mabibinge tutwira gutonya kiribio kana kinya kirutongera bura butwire nonto egitarira anto bakobangira ora baka nyabaka andikwa womba kwithira kinya kiri Meru County bara bandikio kethonya muremabu tureo atekuwa muremabu gatumba ngugi muremabu nyaka andiko kiri reception nombe gutethia aremabu bangi akinge mbuga aremabu ibatigairwa muno nonto egitarira kinya twata michamonio ma president twata michamonio kinyera ikine mangabana twata machenita uketho to muremabu akwa akanya akwaria kana to muremabu agwitwa ko inkuga kiama giki twarikia tugitonya tugategerwa kwithwa kwini nya nyomba ira cia kiprendre kire muremabu kwithenya twata banki kwina mantu tuthithiritwe jara muremabu akomba gutonya direct banki na twata nya koti chetu ajo twithire nya chithithitwe njira ira muremabu akomba gwitira na wirucha ka crisis na kinge mbugi atiri kiama giki nuntu kyathiri muremabu atenda antu kwina ndwa nuntu ndwa egoka muremabu atumba guyukia wirucha matuka ko muremabu gakinyango ibangi na thiriro kwiko gitumite mbuga muremabu atonya kiameneke kia aman kana kia thiri muremabu akethwe na kanya kathongi akomba gwitangu ichawe